Morpheus 8 svakako jedna od zvijezdi našeg laserskog centra. Što je Morpheus 8? Sada mašina koja je u Americi jedna od najpopularnijih mašina i ljudi sad više ne dođu pitat za neki tretman. Kao što dođu na botox, na filere, oni dođu i pitaju za Morpheus 8. Šta radi Morpheus 8? To je tehnologija sa iglicama i radiofrekvencijom, neka vrsta mikronidlinga, gdje kroz posebne iglice koje možemo kontrolirati na koju dubinu idu, ispuštamo radiofrekvenciju, a taj način možemo raditi razne stvari ovisno o dubini koju koristimo. Jako je važna ekspertiza našeg tima, a ja mislim da mi imamo najveću ekspertizu, kako ćemo i na kojoj ćemo dubini raditi da ne bi bilo nikakvih nuspojava. Nego samog tretmana niti nema. Ima malo crvenila i ako se koristi nakon tretmana neka krema ili serum sa eksozomima, to crvenilo vrlo brzo nestaje. Šta se sve može tretirati? Može se topiti masne naslage kao podbratku ako idemo duboko sa iglicama. Ako želimo rješavati neke površinske kožne probleme i pomladiti i zategnuti kožu, idemo malo pliće. Jer to je jedan od najboljih tretmana u svijetu za ožiljke. Možemo rješavati pigmentacije, možemo generalno zategnuti i podignuti lice, ali isto tako i tijelo. Mnoge zone tijela kao što su ruke, kao što su bedra, trbuh, koljena, čak i cijelo lice može tretirati. Morpheus 8 se može koristiti na ožiljcima, ako recimo ožiljak nakon carskog reza, da bi se taj ožiljak smanjio. Za pomlađivanje kože lica, neko zatezanje i podizanje lica, Morpheus 8 se isto tako može koristiti u kombinaciji sa nekim biostimulatorima, kao što su Sculptra i harmonika. Morpheus 8 ima možda više namjena za tretiranje lica i tijela nego bilo koja druga mašina. Primjerice, ožiljci od akni. Morpheus 8 njih rješava bolje nego bilo što drugo. Oni ožiljci od akni mogu biti riješeni za samo par tretmana Morpheusom 8. Na Morpheus 8 bi trebalo doći oko 3 puta svaki mjesec dana i najbolji rezultati se vide 2 do 3 mjeseca nakon samih tretmana. Morpheus 8 će riješiti mnoge probleme na vašem licu i tijelu, zato što čekate, dođite u Polikliniku Milojević.